Açın mı? Ama şöyle tıkır açın. Oo. Bakade. Baka. Takansa sol jaqdağı. Hurmatli mehmonlar, davlat javob tomonidan bo'lsin. Kelingizlar, sirtdan turgan mehmonlar da bor. To'yxonamizga chaqiralım mehmonlar, kelingizlar. Haydi. Meymanlar düğünlerinde daima çarşılıklı toylar olsa Ekdaş Baktı olsun bir çağlar. Geçinizde bilen hormatlı bugün kaktörlü göğleri kadırlı meymanlar bugündeki çok bayram çok saltanat Ankeni tatlı kaygısız aytıldı. Biri güçlü ir azama Kudret Mursan'ın bolunlarına tüylüktü turmuştun çok çoluna atlandırar. Ekdaşımızın mahavat bayramına Üylü ülpöt toyuna, bakıt toyuna, barınızlardı, hoş gelinizler deyle. Gelinizler, manaylardı götürülü. Bugün olsa ulu güçü varımız, ordumuzdan cengil celbi tiketirağız. Alakanlı ayavastan kızı uçavağız suganlar. Ankeni Ekdaş eşikli olsunda durar. Adım saktab sizlerden ruhsat çırar. Ekdaş'tı koştak direk, ordunun hoş şarımızda gelgen. Jakşılık özün çarçısı, madaniyetin nıktısı. Nestan Darıcan degen ırçınızın koşmasına çakıralar. O çavar olsun. Ekdaş gelirler. Irçınızımız Nestan Darıcan. Toy 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 toy.
Урматтуу жаштар, сіздерге өзгөчө чоң рахмат. Орындыктардан орун алыңыздар, келиңиздер. Урматтуу меймандар, бүгүн 2 жаш үчүн эң бактылуу күндөрүнүн бири. 2 жаш бактылуу болсун деген команданын аркасынан чын жүрөктөн ордунан туруп алып кол чапкан столго эң алгачкы колумдагы кол чатыр как раз кыш жакындап калды. Коя турыңуздар, мен команда өрүп койбоймунбу? Dayar bolsanızlar başlayla. 1, 2, 3, 2 жаш бактылуу болсун. Çap, 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 çap. Geçen bolşaplar desem bilgi otur. Rahmat, hurmatlı meymanlar, mınaki bugün barımızın başımızda biriktirip kalın jurtluçu bulduk. 2 yaşka dasturkon jaygan toy eğer bu jaka çakıralı jaşnagay kalуу tilектер менен бүгүнкү тойду баштайбыз. Анда урматтуу той ээлери Кудурет Мырзанын атасы Канатбек ага, апасы Албырай эжебизге бир кол чапыңыздар. Келиңиздер. Апасы Гүлзар эже, кадырлуу, урматтуу кудагый, келиңиздер. Өкүл атасы Исхак Мырза, өкүл апасы Зейнегүл айымды чакыралы. Келиңиздер. Өкүл ата, өкүл апа. Meymanlar, eң алгачкы каалоо тилектин кезеги. Бүгүнкү тоюбуздун ээси Кудурет Мырзанын атасы Канатбек агабыздан алгачкы каалоо тилекти баштайлы. Агабыз толкунданып турат. Кубанычка, сүйүнүчкө балкып турат. Бир чети бир аз сүрдөп турат. Меймандар тойдун эсине кол чапса, Канат агабыздын күчүнө күч, демине дем кошулат. Toygut bolsun, bir kol çabuk bireli gelirse. Assalamu alaikum, hurmatlı meymanlar, kudagaylar, tuğan uruktar. Biz nasıl balağız menin kızımızın bilimi toyuna katışıp bergizler, жақсы ийгиликтер болsun, үй-бүлөңүздөрдө тынчылык болsun. Daim öyle uşunday, aldostar konusunda oynap gülüp жүрө бересиңиздер. Rahmat. Meymanlar keyinki sözlü кезеги Айтелде кызыбыздын атасы кадырлуу кудабыз Бектемир агабыздан сөздү улайда. Бектемир ага, кыз боору кер чакын болуп атага, кир жубузбай таза кармап чакага. Татынакай кызыбыз Айтелде барган жерден бакыт тапсын, бактылуу болсун дайыма дейли. Агабызга күйөө бала кут болсун деп, өзгөчө оң канааттагы меймандар дем күч берип бир кол чаап койсок болот. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Ушул мен айтайын деген менин ушул кызым Айтелда күйөө балам Кудурет, мага ұл болсын, мына Канат Кудаман кыз болсын, тойға уана берсин, мен ушул толкундан сал айта турган немелерин айта албай атам. Ушул тойдун немеси өтө берсин, ушул экөө бактылуу болсун, ар көз 1000 жылдык куда болойлук, ошол эми. Ошол Rahmat, okşapızlar, urmаттуу meymanдар. Бактылуу болсун кызыбыз, барган жерден. Рахмат. Меймандар, кадырлуу кудагыйыбыз. Айтелде кызыбыздын апасы Гүлзар эжебизге 18 жаштан 80 жашка чейинки меймандар чын жүрөктөн бир кол чабып бериңиздер кудагыйга. Күйөө бала кут болсун, келиңиздер. Урматтуу коноктор, бүгүн ушу биздин балдарыбыздын баш кошуу тоюна баарыңыздар көп болуп атасыздар. Кыз менен бала көпүрө болуп, бизге эки жакты алай менен укаттуу куда кылтат. Ошо эки бала
бизге уул болсун, сиздерге кыз болсун. Gelin katары көрбөй, кыз катары көрүңүздөр. Мен сүйүн атам, экинчи күйөө болом, бирок үчүнчү уулум болду депчи, өзүм төрөгөндө уулум болду деп. Ушу Кудайга жакшы ысык чайын берген, күйүмдү апа деп күйүп, ысыгыңызга тоңгон ушу кыз болсун, жакшы болсун. Сиздерге да рахмат. Ушунча адамды ушу жакшы нерсеге күбө кылып, баарыбызга чай берип, ушу балдардын свадьбасын бүтүп атасыздар. Бардык ата-эне мен ойлойм, жакшы тилектер менен, жакшы ойлор менен ушу балдарды үйлөнтүп, балдарды тындырам дейт. Ушулардын жакшы сыйын көрөлү, баарыбызга тең бала кыз боло берсин. Кол чапкан меймандарга аябай чоң рахмат. Бар болуңуздар. Урматтуу меймандар, кийинки сөздүн кезеги мынакей биздин айтында кызыбызды көкүлүнөн сылап алат, канатына калкалап алат, колуна кол, ботуна бот кошулат. Бүгүнкү тойдун ээси, керек болсо бүгүнкү тоюбуздун ханышасы. Мүмкүн болсо 50 килограммдан 150 килограммга чейинки меймандар чын жүрөктөн алдыра эжебизге кыз кут болсун деп кол чабып келиңиздер. Hoş gelipsizler, urmattуу meymanlar, kudagıylар, komşular, dostlar, tuğandar, hoş gelipsizler. Bugün bizdin ушундай жакшылыгыбызга күбө болуп келгениңиздерге рахмат. Сиздер менен жүз көрүшүп отурганыма кубанычтамын. Балдарың бактылуу болушсун, кармашкан колдору бекем болсун, ынтымактуу болушсун. Ошол балдарым бактылуу болсо, биз бактылуу болобуз. Бала чакалуу болсун, Кудайым ырыс кылсын, бийик кылсын, өмүрлөрү узун болсун, бактылуу болушсун. Рахмат. Bir эле күндө bir уулду, bir кызды болуп, кубанычка, сүйүнүчкө чексиз балкып турган. Бүгүнкү күндө өкүл ата, өкүл апа. Бүгүнкү күндө расходный папа, расходный мама. Өкүл атабызга уул, кыз кут болсун. Bir кол чапып келиңиз. Ассаламу алейкум, кадырлуу коноктор, хош келипсиздер. Кудурет айтылда чубоңар болсун. Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Силерди ушул даражага жеткирген ата-энеңерге терең ыраазычылык билдиребиз. Өмүрүңөргө береке берсин Кудайым. Бактылуу болуңар. Рахмат, өкүл ата, бар болуңуз. Өкүл апа толуктап айталы. Анткени өкүл атабыз бир аз толкундан окшойт. Толугуна аягына чейин жетпей калды окшойт болсун, Келиңиз, алдыга чыгалы. Келиңиз, өкүл апа. Саламатсыздарбы, тойго келген азиз меймандар. Бүгүнкү ак тойдун өткөрүп, ушул 2 жашты эрежеге жеткирген, бизге ишенип, таянып, бизге тапшырган сиздерге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун, биз дагы сүйүнүп отурабыз. Ал эми өкүл бала, Аллахым бүгүн сизге аманат кылып жубай тапшырып атат. Аллахым аманатыңызга кыянат кылбай, бактылуу өмүр сүрүңүздөр. Ал эми кызыбыз Айтилда сага кеңешим, барган жерди бактылуу кылайын дебей, бактылуу болоюн дебей, барган жерди бактылуу кылайын деп, ошондо бактылуу болосуң. Экөөңөргө калоорум, баш алган буудайдай ыргалгыла, дириккен талдай чырмалгыла, урматыңарга уул сүйүп, кызматыңарга кыз сүйүп, бактылуу болуп жашагыла. Рахмат. Өкүл апа, чакана мас. Айтылган тилектер кабыл болсун. 1000 жылдык Куда сөктөрдөн болуңуздар. 2 жаштын алдында келген меймандардын алдында. Куда менен Куда, Кудагый менен Кудагый. Жүздөрдөн сүйүшүп, bir кучакташып, чыпташ коюңар. Кудагыйлар. Toy!
Birgelikte 2 yaşka barabız, kolundan beke barmak kotuktayız. Ökül ata, ökül apa, 2 yaşka suyunun simbolu altın nike şaket tapşırar. Meymanlar bol çapsın, koyelere. Suyunun simbolu altın nike şatek tapşırsın. 2 yaş baktılı olsun. 2 yaşımız köp balalı olsun. 2 yaş şundayıma suyunun şamı, dağlaydın şolası hiç kaçan ölçmesin böyle. 2 yaş şundayıma suyu otun cana versin. Var olamsa. Suyu otun cana versin. Toyelere bugünkü gün, ertenki günge tak-takır okşaşmayın. Baktılı gündürün gözünden 2 yaşkinin toyelere sırat kaçırır. Gelirse. Şu baylardın önü gördüm. Toy başlandı, alamadın şadılı. Bili casıngı doğruda, bili boş getirinde. Baktılı bolla iş karşı bayıla, mutlu olsun ülümü toyuma. Baktılı bolla iş karşı bayıla, mutlu olsun ülümü toyuma. En yana gelirse rahmat. 2 yaşlarga çoğun rahmat. Hormatlı Kudret Mırsa. Kök asmandagı koşuşumuz bolup şanınızdır. Sizler üçün dayarılgan tatına kay, ordolu, orunduklardan ordalısın. Rahmat. 2 yaş ordalamız. Alemi toyeleri ökül atamızsın, ökül apamızsın atayı sizlergedir. Dayardan kelgen sarp bayların ökül apam. Ha, üyde mi? Ha, bal bala. Toyun başında kudağı menen kudağı edip biyi degen balım. Akar, nasıl yanız canınız abi? Ha. Kollardı biyi kötörüp, şamdı biyilip beş gerek. Göçtün başı kayda geçse, ayağı sol çaktı gözleyi varat deyten. Tak, hormatlı kanışa, uzağa geliniz. Bugün toy. Ertengiden başlap tamaktın türlörün ceseniz bola. Tak, kollu bir kötörüz bileyiz. Kudalar, kudağı eder. Şapka, bekle. Bekle durama. Bekle durama. Bilek.
agaylarga rahmat. Koştu biige çıkkan meymanlarga rahmat. Bar bolumuzlar. Hurmatlı toyları orunduklardan orun alsanızlar bolot. Çoğun rahmat sizlerge. Bar bolumuzlar. Ankeni sözgö çağırgan mezgilde aramızdan sıylı meymanların çok bolup kalmasın. Atayın 30 minütlük 40 minütlük bir antrak var. Oşol mezgilde arı beri bassak bolot. Kolumdağı bilik, hurmatlı meymanlar, bugün atayın salonuna barıp, jaraşıklı, prическа жасап келген ayımba kol çatırdı beren. Bugün salonga kim bardı? Aynen. Salonga barganlar var mı? Kuda tarafta var ekan, eng salon. Elçe. Ha, kudalıyım mı? Boldu bu, saatten keçke salonda oldu bu. Boldu buna ki. Var kalın sen. Bir dal çarpmayı saltar ola tecrübe. Var kalın sen. Meymanlar, tabağın serkatlı olsun. 2 yaşlı bakıt toyun mutlulukta. Ordolu, oş şarı olsa gelgen tadına kay. Örünçe kızımız aldığımızlarda. Nestanlar içer. Nestanlar içer. Baktısız turmuşka basınganca, bağlagan can kaçar bolur jaşı. Jaşlık vaktıga жетелedi, jaşlığa ömürü dedeledi. Jaşlığa candırın azıkları, Şalpı ata jurtu. Taqtab aytkanda bugünkü toydun iyisi Kanatbek agabыздың tuğandары. Құдайберді, Абдыламит, Қатша деген меймандар баштаған жалпы ұлыбыздың ата жұртын шақыралады. Шағапалар, жеңелер, ағалар, енелер, келіңсің. Шалқыдан солы гүл болса, ашылсын биікпен толы. Ата жұрт
2 жаштын бакыт тоюна куш келипсиздер атажыр. Bir toptan 2 gana ökül süйлөсүн. Kalganımız çüröktön tilekteş bololu. Kiyinki sözgö dayar bolsun. Kuda taraf, aytılda kızı bolsun atajurtu. Kiyinki sözgö dayar bolup turmuşlar. Ululatıp sözdü başlaydı. Kim başlaydı? Meymanlar geleksin. Al. Enemize başlayın mı? Geleksin. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuhu. Allah'ına bugün geçti girgizip Kudret menen aytın demin şu ak toyuna oturasızlar. Alaydan gelgen konuklar, kudalar, kuş gelsizler. Barımızdaga tazim. Muna jakın koşnalar, tağacuk, atacuk. Barımızdaga şu kuş gelinizler. Aktoydu şu tıncaman, sağ-salamat ötkörüp beriңizler. Uşul 2 jaş baktulu olsun, ömürleri uzun olsun. Ak jolday gelin olsun. Ayday jigit olsun. Sizlerge uğulday olsun, bizge kızday olsun. Allah'ım şu üzdeyi versin, üzdeyi verse Allah Teala şu 2 yaşka üzbeyi versin. Ömürlerin uzun kılsın, çaktırağın cazday versin. Cazday verse Allah'ım ardayım cazday versin. Allah'ım ömürlerini uzun kılsın. Allah'ım şu appak karday kıştay kılsın. Kıştay verse Allah Teala bulara kıspay versin. Berekeli ömür versin. Uzak Rahmat. Meymanlar mümkün bolsa biraz tırışlanıp aytılıp atkan kaalуу tilekтерге kulak salганча oturalım. Ulatабыз. Ağalarına geliniz. Assalamu alaikum. Hazırlı konuklar. Hoş geldinizler. Jürga diligerini ödümünüzü balasını öğrenmeyen hoş geldinizler. Kudret, ömürlü, yanınızda Hatem Jaksın'ın hepsini anlatalım. Atağa, kalganımız boşluğumuz bize söyleyip durgan meyman var mı? Yine, bunağa belek uşul toydan sizge estelik olur. 2 yaş sizin yaşınızga jetsin, ömürlü olsun. Elbette toylarмен сүрөткө өтүшүңүздөр, 2 жаш менен сүрөткө өтүшүңүздөр. Ал. Болду, шеф. Бактылуу болсо жаш дүйнөдө бапталат. Mayli, болду. Daha var mı gene? Geliniz. Samandın ciddi zaman, kafa buldum dengeken, bu da tamam cini zaman. Rahmat. 1 aydan kemirsen, baradın ne? Çeken cini zaman bulmadı. Tamaşa, geliniz. Çayınız kim olsa, çayınız da içmeyin, oğlumuzdan tutmasız, fadavkan bilmeyin. Rahmat. Kalganımız boşladı. Meymanlar, bar bolumuzlar. Сүрөткө түшүңүздөр. Жылмайып сүрөткө түшкөндөргө 50% скидка. Болсо сүрөт бекер. Жылмайып сүрөткө түшүп коюңуздар. Келиңиздер, тойлорду куттуктайлы. Kolundan beke, barmak kutluktanızlar, сүрөткө түшүңүздөр, андан ары орун алсаңыздар болот. Чоң рахмат, Кудурет мырзанын жалпы ата туугандары. Белектерди тапшырып өткөн болсо, ортолукта тура бербестен отуруп алсаңыздар эң сонун болот. Бар болуңуздар. Алсыздары кайырлап караган. Биз убакыттан өткөрбөйбүз, жогоруда айтып өттүк. Куда тарап айтында кызыбыздын жалпы ата туугандары. Булар кадырлуу кудабыз Бектемир агабыздын туугандары. Кызыбыздын абалары, чоң апалары, жеңелери, агалары, инилери, арык ченелери, толмош ченелери.
урматтуу ноокаттык кудалар. Алысты жакын кылганда кыз дейт, узак кылганда кыз дейт, ошонун бири болуп биздин кызыбыз сиздерге турмушка чыгды. Ушул 2 жаш бактылуу болсун, ден соолугун берсин, эч качан оорубасын, кармашкан колдор эч качан ажырабасын, Toyunuzdan kutlu olsun, ömrünüzde uzun olsun. Çok rahmat. Rahmat, meymanlar var bolungsuzlar, özgöçö sol qanattan meymanlar biraz tırışlanıp, aytılıp atkan dileklerge kulak salgan çoturalı. Tak, kulak tavız. Asakallar gelingizler. Biz kızımızın uzatı toyunu kırvatağız. Kızımız bargan yerden bakapsın, baktılı olsun, uğuşlar uzadıp, ulaşları jayılıp, turup tutumları görsün. Altlarının balavasın, artı mal bassın, baktılı olsun. Şu ömründe жақсылықтарды, қуаныштарды көрсün. Şu Құда-Құдағайлар, şu imanlı, ұрыс-кешікті, şu kızımızды асырап, жақсылап, өстіріп, тәрбие алыңыздар. Kızımız baktılı olsun. Rahmat, meymanlar atайын ошончо узак жолдон келгенден дагы бир экилүү көкөмлүгө сөз берейин. Ал Geliniz. Assalamu alaikum hurmatlı bugünkü Aqtoy'un göğleri hoş geldinizler demekin. Kızım aytıldı, beyvalı soňardan karmaşkan bolma tölüp bolsun, aldыңарды bala bassın, ardыңарды mal bassın. Allah Taala'nın barlyk jakşylyklarına nasip bolsun. Rahmat, emi ağalar geliniz. Salamатсыздар, бүгүн бул 2 жаштуу Aqtoy'da келген көбөлөр кош келипсиздер. Мына бүгүн жээними ушу кызым берип, кызмалыктан ушу 2 жаш бактылуу болсун. Мурда советинен алайт, ушу жакын кошто болчу азыр күндөн күнгө алай менен ноокат бир туба кошто күндө той алай менен сайын немеде болуп атат, ноокатта болуп атат. Мына ушу биз кызыбызды ушу ноокатка берип атабыз, курмандап аткан жеңдесе ушу жээнибиз бактылуу болсун, 2 жаш бактылуу болсун. Мына 2 куда тең чамалаш, тең туштар экен. 2 куда ушу 100 жылдык эмес, 1000 жылдык кудалар болсун. Ушул жылы эмдеги жылы жендек той боло келе да. 2 жаш бактылуу болсун, 2 куда ынтымак болсун. Апаларга да кезекти берелиби? Айындардан 2 гана өкүлгө берейин, Ал, тайенеси, ал келеңиз. Урматтуу коноктор, куш келипсиңер. Кудурет бүйө балам, кызым Айтылда бактылуу болгула, тең арып, тең карыгыла. Айтылда силерге кыз болсун, Кудурет бизге бала болсун, көп балалуу болгула, өнүп өскүлө, келечегиңер кең болсун. Балал чакалуу болуп, өнүп өсүп, Короңор толо мал болсун, чөнтөгүңөр толо акча болсун. Алдыга кетсең көз тиет, артта калсаң сөз тиет, ортосу болуп жүрөр балам. Бактылуу болгула, 2 жакты тең сыйлаган жаштардан болгула. Намыңар бүтүн болсун, ден соолуңар чың болсун. Айтылда кызым, айын журтуңду сыйлагын, күлүп жайнап, чайыңды бергин балам. Rahmat. Kol çaba olsun da otmayın bu tayını. Tak, plantalar, ecelerden, abicelerden geliniz. Hoş geldinizler, hurmatlı meymanlar. Barçalarınızlarga den soолук, жакшы-жашоо, бактылуу турмуш каалайм. Ошону менен бирге ушул тойдун күбөлөрү, сиңдим Айтылда, күйөө бала Кудурет, силердин ушу бүгүнкү үйлөнүү тойуңар куттуу болсун. Turmuş saparlar baysallığı olsun. Sizlerge көп жақшылықтарды, тоқчылық, молчылық, алымда барлық жақшы нәрселерді қалаймын. Көп балалы болғылар, мал дәулетлі болғылар, үйіңер толы баш болсын, қазаныңар толы аш болсын. Алла Таалам жақшылығын аябасын. Алла Таалам ақ жолдан да қадаштырбасын. Ошыл барлық көпчіліктің бири болуп, көп болып, көр болып, балтып, шалтып жүрөр үйлеңдер. Барлығыңар тынч болғыларынан болғылар. Тайыны үстүндөгү белекти алып коюңуз. Бул белек сизге КТР телеканалда Арно концертте алып барган эчеде эмес үлөткөнсүздөр бар го.
Okşaş, en son. Kalganınız koşulalay meymanlar. Barbolunuzlar, toyları kutuktağınızlar 2 yaşlı kutuktağın alsak olun. Жылмайып сүрөткө түшкөндөргө 50% скидка, 6 тиши барларга кымбат, тиши жокторго сүрөт бекер. Электер тапшырал келексер. Hava salkın tüm ortası ay Meymanlar dağ bir çoğun cemaattan sözünü gezegin bereli, andan keyin barımız çoğu, toydun başında biz oda kılgan 35 minutluk bir antrakты başlaydı. Hazırkı sözünü gezegi Kudret Mirzanın çalpı tağa jurttu. Tağalar, tayjigiler, tayjiler, kelingser söz gezegistirdi. Altına ejikebizsin tuğanlara. Kelingsiz. Özgöçe kaçışkan meymanlarına ökül atavısın, ökül apavısın yaşlıqa beleklerin beren. Atalar söz başlayla 2 yaşqa vakit kalayla gerekser. Hurmatly Qanatbek Altınay Kudaylar, bugün biz buna jeyin Kudret'in ülemi toyunda oturat ekenimiz, bulardan bizim kavga ömür uzun olsun, tinç olsun, densolukta olsun, ata-enege merimli жақсы жаштардан болду, бактылуу болду. Altınay Qanatbek sizlerge dagы uzun ömür, чын денсаулык. Келечекте şu 2 yıl üçün үлкен бешик toyун көрүш барыбызга насip etsin. Rahmat, айтылган тилектер кабыл болсун, меймандар дагы. Агалар айымдардан биринчи атаман деп атчат, аталарым айтты, ким чыгат? Келексиз, келексиз. Assalamu alaikum. Man keçinizler menен бүгүн Акбердин күбөлөрү. Мына бүгүн Кудрет менен айтылган бактылуу кечесинде отурат экенбиз. 2 жашка Алла Таала денсоолук берсин, узун өмүр берсин. Балалуу чакалуу болсун, кармашкан колдору эч качан үзүлбөсүн. Ошону менен бирге сиңдибиз Алтынай менен Канатбекке да денсоолук каалайм, узун өмүр каалайм. Şu balдар менен келиндердин дайым жакшылыктарын көрүп, сүннөт тойлордо, бешик тойлордо шулардын кызматтарын көрүп жүргүлө. 2 жаш маңыздуу, салмактуу каалоо тилеги үчүн бул белек сизге. Тойлорду куттуктап, белектерди тапшырып, анан орун албай турсак болот, анткени бий баштайбыз. Алгач тойлорду куттуктайлы, келиңиздер. Çoğuluş bolup kalmasın, köp biylesek diskoteka olup ketmesin tuğanlar. Toyda ötköreli. Biz vadalgan bir antrak baştaldı. En jakşı biylege meymandarga bilekler var. Ordunan jıl boyu oturgan meymandarga bilekler çok tuğanlar. Barыңыздарды biyge çakırabız. Kim birinci olu ayımlardan ortalıkta biylep çıkkan bolsa, kolumdaki kol çatırdı neyisi olur. Barыңыздарды biyge çakırat. Jakşılık günözü jarçısı, ırçı kızımız
Nestan Darıcanır'dayım. Barımız bir geçin ala. Bir geçin olsun imanlar.